Karlitang Longsing Rong Pikachiki Momen Pen Kicheng Siang Deng Prize Money Football Championship Kapang Chengpon. Ni Phai Sia ni por Phai ki Thomra Chitim Malom Langpher constituency ke Parlo Bahahi Adarso Pathu Akla Malong cleared up club hin pen Japatir Pipon si Karlitang Longsing Rong Piamen Pen Kicheng Siang Deng Prize Money Football Championship Kapang Chengpon. Bangso long aluhisar puaman pen kacetong dun lake Bakalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Hapang jangaman pen nang kacetong dun thu lake Langpher Hawarkar Bijutanga song pen long kiterang La pen aluhiaman pen Bakalia Municipal Board Chairperson Anita Saikia Rong Asar Ward Commissioner pen Chenglok ki ongdung man pen ke doatum cetong dun La pen bangso ki chengsi ke pathu pon along Rainbow FC la pen Disobay FC ang bong si pathu pon lo La pen Disobay FC atum ki thek thu parpik ajok Disobay FC atum si chipahai pon datlo La pen bangso along ki pathuan ning hang atum si tame endunji pulo tangte la aber ki pipon along humri iktame pusi cleared up klaba hin pen chuning ri padupon Koloni penang kilo berta jubobe news tegre por pay news Ite nda dengki 5 September bahania doko patsuak ramlong bahania doko tiga akhir pen patirti ponti dengki Karlitang Longsing Rongpi alang like bahania doko tiga lo ek federal lo tapi alang li maintain alang li buku apa ni lo tiga bahania doko long general secretary bukan Rongpi alang li ti donit tipon lo alang li punua maintain ati pini bangai keceng si mate opening match pancing pon lo tapi waktu kelalong militum tim kecahang pon lah ke Disobay FC lapian nda bolong komaji Rainbow FC atau mangbong si cepati pon lo labang pini bangke ini pu friendly match apa sih militum hang pon lo lasi masuk kelalong Nani tumla news ahin tum tame na kirap dun po kunti nukelo lapen da club long aku doan mati advisor ma cenglo ke tigiding tum doan tame la so tournament ki bilong so khela ke bilong an te na kirap dun po kunti ilitung rada thengno ning chiti pon tangte la clear up club ko ning kan si amhang pathek manik lo laki ala akini ayar masih nibinan nining do poklo so bangke akapre ka generation tu minya mati di tapi ini ke la bahani ado so clear up club so established in 1974 established tapi la bangso kini kelalong terang kan tuntong na ko na ketong mintang ni endun non ko bang ini la punang kontek ating pulut more than 20 son ating bangke non ko bang from dilta nang kepali lo lapen jonun lo nong e ke hai mate runners up la tumhan nong e kan dang pipani ni prek nong e tado ko nasi hok lo itu mangke ini memorial tournament asom lo la winner fan bangke 30,000 with trophy la bangke memorial in memory of late Longsing Rongpi ex federal bahani doko clear up ini ke second runner up bangke satu adonat tongge ini bang ke thomne do ward commissioner da ward number 6 pen ward number 7 commissioner lang litum tadolo la pen la logot VDC chairman ati hai Noren Killing kami la to runner up long lang litam nang sirap dun la bangke rupees 20,000 with trophy pendeta prek nong e la to kasi angko nitum third place tami nilitum dipon la bangke 10,000 with trophy la bangke donor ke ma donate ke nda tum bahani do club lo vice president namar lo ke hai jote sor Rongpi alang li silam nge donate ko klason thak si nilitum mang best discipline team puta ekta bipon do la bangke 7,000 with trophy la bangke ake hai Rajiv Tokbi labang ke melo non kedobom club lo treasurer lo alang li supi Karlitang GDF tu
tok BP amen pensi alang le apu rajit tok bi aba so best discipline team award bang people itu la fon thak si highest goal scorer and nata 2000 with trophy do anko best player of the tournament do okay best captaincy of the year do best goalkeeper la so anong ida do atau all ta each kini lahai award bang ta 2000 with trophy yang ti lahai ta sob donate ang ti itum la club long na king kon na tu ma advisor tu Nanti kelabang ipini benceng ponelo tapi non natera kimi tu sami nang jonun sami long thui lang ma. oh non ko bang ke nili tu mang ke mana non akela si pini pe ngacelang pa mana non ko yung si ani hang tumpa tin tu ma ko amata ko ni pon mom pon non ko bang ke Joining fee kan. ani fi bang ke 2200 only